Des Willigarte ako. Mga kasunsan, nauban si Lolo Kikoy, pero si Lola Kikay. Las Lola Kikay. So di anami guys, niabot na jud me. Dahil si Ja. Wow. Oh, murag swimming pool si Ja. Hello everyone, good afternoon, and laing adlaw na po sa naglaag na po taron. Ladyo atong laag ron guys. Mga kajonjons, ladyo atong laag ako mong dalahon sa Antikira. Niabot na mi. Enja ako ra. Kay si Lolo Kikoy busy. Enja arang ladyo agawang gikoan. Among dalahon nga to just mag-Aso Falls matata. But before that, please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Junjun's TV. And don't forget to click the notification bell para updated mo sa atong mga latest nga i-upload nga video. So now guys, come on! Hi mga ka-Jonjons! Before kumadto sa koan, mag-aso, nakit ko dari bye sa asawa sa gagaw. Enja, na-amaze ko sa ilang bijabas ka radag ko Enja, okay pakita ninyo ilang bijabas, grabe ka nung ko bawang ano ni. Pero mas dako pagahunti dyan. Di ilang bijabas, so amazed. Oh, kita magbijabas? Bijabas nandun eh. Lobe. Masa man eh? Lobe, bijabas. Bijabas na. Dabong pa. Mga bijabas din sa Antikira. Mga high-tech ilang bijabas. Lagahan na rabas ang bunga. Oh. Bijabas. Oh, grabe no. Kita na magbijabas no. Dagi lang koan. Kane mo na ilahang miracle fruit. Gagmay bunga na bali. Paita. Miracle fruit. Kane. Jak. Mana gipakita nito mga kajonjons, mga ilang bijabas nga dagko. Mura kadako sa hong Okay na. Og na jay mga pag-uminjo dani daghan tug anak. Kay assuming mandatog syudad. Kayon sila syudad ila. Regards dahil si makasaol na kawan, bansing. Makasaol! Matanaw na isa, nag-upload na dan eh. Mga kasunsan, nauban si Lolo Kikoy, pero si Lola Kikay. Las Lola Kika. Guwapa, hindi pa maguna. Ikaw sinas ba na kung guwapa tanawon? Ako safety sa kuperme. Mayo ba na kung ano, di ko ba na kabukugon. Arar ako kay Hamloy anigtuon. Kanina,
ni Junjun, di po ko kay murag. Murag di. Patagot mo na ni. Di ka kay Lisa dali. Ante ato ng tubig mo ambak na. Lisa pumutambling. Padong namin sa Mag-Aso Falls, guys. Ang kauban siya. Isa na. Liston. Nahala. Dapat. Des Wiligarte ako. Kompleto eh. Rock and roll. Nawas lolo kikoy deh, pero das lola kikay. Mau balik ratak, anik abot na mo sa Mag-Aso. Mag-Aso isa pa. So, yan namin sa lola kikay. Si lola kikay na. Masod namin pero close. There's Wiligarte. Where's the sun? In the north, in the south. Welcome to Mag-Aso Falls. No entre. Di ko na pwede mga tambok. So makita ninyo mga kadunjons nga kanang wa na gud na develop ang maong lugar kay awa na develop, wa na limpyo, wa na maintenance. Tungod sa wrong spelling, wrong. Salamat Lola Kicks. Makasao. Pwede pwede kigila-ila. Nagkasabot. Na, signal na siguro ron. Siyaw. Ron, magkatadali ron, ron. Halala pa? Hindi na kami laos. Kasi hindi ka po sa trumpa na eh. Kita na! Kundang na rin. Lagi! Sure ko, dangog dun eh. Sorry guys. Tingani na kalabong. Marami among adventure ron. Di ba lawa-lawa may tawag na ako na. Haman. Handa kong ikuan, handa kong gamba. Wa ko kita. Na ito idang wave. Handa kong gamba mo na lawa-lawa. Ay koan. Lawa lagi. Lagyo pa di ay no. Magkakasana ko na lang. my forever say Lola Kikay og si Hindi makasahol. si Lola Kikay og si masarap pa tawag gitawag ganina ni mo Wiligarte. Oy na iko halibon. Sabay alibun. Oh, Ang turok na. Mga ni angkon. ay mo na ilang intro. Ana ratas ko an. So, niya namin sa Bukana sa Mag-Aso Falls. Muna na siya haunted house. Mapaparong turn ka lang talaga.
Yes, this is it. Oy, dita. Dita loy. Hadlok. Jaman to ta? Okay. Dangog ilang agianan guys, so maghinay jud ko. Sana all ma-fall ko nita. Kay? Ito na, makita, madungog ni mo aguros nga koan. Yes, let's go up. Medyo madulas ang dalan. So, ngawat ra migsud guys. For the sake sa atong mga fans, mga ka-John-Johns, para makita ninyo ang mag-aso calls nga nag-aso-aso gud. Daghan na lagi silang kuan mananaw. Para daghan taas dag ilang hagdanan no. Established sila. Okay, mo mong kuning tourism. Lagi. Ako ra gali di sikat. Sana all. So di anami guys. Niabot na jud me. Then tanira ko ning balik og kanang video kay aron danguga hapit ko na hapla dadto. Nindot tay sida. Wow. Oh, murag swimming pool sida. Taon ako no. Kanto na, mag-aso-aso. Karon nagbaga-baga. See? Laon siguro ni Nancy. Wow. Kuha na laman dito siya na kuhan. Ang force sa tubig. Ha? Oo, so pwede na dahil ang pag maligo dahil anak-anak. Ag sa kanumanta na lang itong taas. Look at. Oh. Wow. So karon kami ra dadan daran danguga. Na nakita dito mga kahoy aran daghana mga kuana. Nay hamugan Tay mga kuan, mga kahoy nga. Mga klasik-klasik kahoy, mga karaang kahoy na dati. Mabaw ra? Bobo ra ginang aga. Pero ko alas gihapon siya. Ang current sa tubig. Wow. Ada sa mag-pictures ako. Na. Tapos ilang ilisanan. Na dangog. So
Anig tungas. Kapoy na. Pero maghinay gapon ta kay. Mahagbong ang jata. Madyo lang anak ko ni Jama full. Ah! Shout out time na pod mga ka-Jonjons. Anang una, mega shout out kay Beethoven Gotev. Oh yes, watching from Jada. Thank you so much, Beethoven Gotev. Another shout out, mega shout out kay Sophia Valdisco Vlog. Okay, thank you so much, Sophia Valdisco Vlog. Another shout out, mega shout out kay Sir Elito Shano. Okay, daghang salamat Sir Elito Shano. Daghang salamat sa kanunay pagtanaw sa itong mga video. Thank you so much. Another shout out, mega shout out kay #Tisay Bitco TV. Okay, daghang salamat usab. #Tisay Bitco TV. Another shout out, mega shout out kay Salvador Golosino. Okay, thank you so much again Sir Salvador Golosino. And again, another shout out. Mega shout out kay Emilia Llamazares. Okay, thank you so much Ma'am Emilia Llamazares sa kanunay pagsubaybay sa atong video. Okay, present kanunay. Another shout out. Mega shout out kay Ana Limular. Okay, daghang salamat Ma'am Ana Limular. Kanunay jud mo nga naa naguman-uban na mo. Labi na ako na si Lolong Kikoy, Ma'am Ana Limular. Thank you so much. Another shout out, mega shout out kay Jen Roto. Okay, daghang salamat again, Jen Roto. Another shout out, mega shout out kay Lady Jules. Okay, watching from Queensland, Australia. Okay, daghang salamat Ma'am Lady Jules from Queensland, Australia. Salamat sa kanunay pagtanaw. Another shout out, mega shout out to Clara Climaco. Daghang salamat Ma'am Clara Climaco. Okay, thank you so much. Thank you again, Ma'am Clara Climaco. Another shout out, mega shout out kay Julio Butleg. Okay, taga-Kalinganay ni. Daghang salamat Julio Butleg sa pagtanaw sa ito ang video. Another shout out, mega shout out kay Renrex Next Vlog. Okay, thank you so much again Renrex Next Vlog. Daghang salamat po kay Joy Kitty Pie Vlog. Okay, mega shout out kay Joy Kitty Pie Vlog. Another shout out, mega shout out kay Lowe Ponsoa. Okay, daghang salamat Lowe Ponsoa. Ug daghang salamat usab kay Agnes Doyog. Okay, taga Kalinganay ni nga tuwa na sa abroad pod. Thank you so much Agnes Doyog. Another shout out, mega shout out kay Catherine Coray. Oh yes, taga Alicia Gapon. Thank you so much Catherine Coray. Another shout out, mega shout out kay Dabawinya in Canada. Of course, Dabawinya, taga Davao City si nga tuwa na karon sa Canada. Daghang salamat Dabawinya in Canada. Another shout out, mega shout out kay Nolevet Sotelo. Daghang salamat Nolevet Sotelo. And of course, daghang salamat kang Papa Dance Vlog. Okay, mega shout out Papa Dance Vlog for watching our video. Okay. Another shout out, mega shout out kay Ma'am Ana Lopez. Daghang salamat Ma'am Ana Lopez. Another shout out, mega shout out kay Lulu Mandin. And of course, mega shout out, daghang salamat kay Lulu Mandin. And also, daghang salamat usab kay Mama Tina Vlog. Oh yes, mega shout out Mama Tina Vlog. And thank you so much also kay Evelyn Aguiling. Okay, daghang salamat, mega shout out Evelyn Aguiling sa pagtanaw sa atong video. Again, mega shout out kay Francelen Adubas. Okay, thank you so much Francelen Adubas. And of course, thank you so much also kay Milay Bolanon. Okay, Bolanon, taga Bohol. Thank you so much Milay Bolanon. And of course, daghang salamat usab and mega shout out kay Plant Tribes Divas. Okay, daghang salamat Plant Tribes Divas.
And of course, thank you so much, Ma'am Net Ikalia. Okay, thank you so much. Thank you, Ma'am Net Ikalia, for always watching our video. And of course, mega shout out kay Welberta's Lifestyle. Daghang salamat, Welberta's Lifestyle. And also, mega shout out kay TCA Canastra. Okay, thank you so much, Ma'am TCA Canastra. And daghang salamat usab sa pagtan-aw, Darren Asas. Okay, thank you so much, Darren Asas. And of course, mega shout out kay Grace Tulibas. Shout out sa taga Indangan, Buhangin, Davao City. Okay, mega shout out kay Grace Tulibas from Indangan, Buhangin, Davao City. Thank you so much, Grace Tulibas. Another shout out, mega shout out kay Janet Raquel. Okay, daghang salamat, Ma'am Janet Raquel. And also, mega shout out kay Novelen Macarayo. Okay, daghang salamat, Ma'am Novelen Macarayo. Daghang salamat. And again, mega shout out also kay Jai Pals Paler. Okay, daghang salamat, Jai Pals Paler. And also, mega shout out kay Pamilyang Lagan Channel. Okay, thank you so much, Pamilyang Lagan Channel. And also, mega shout out kay Angie Saholga. Daghang salamat kadto, Angie Saholga. Another shout out, mega shout out kay Ma'am Sarah's Heart. Okay, thank you so much, Ma'am Sarah's Heart, sa pagtanaw sa itong mga video. Another shout out, mega shout out kay Vilma Lagad. Okay, thank you so much. Thank you so much, Ma'am Vilma Lagad. And also, mega shout out kay Ibet Botleg. Okay, thank you so much. Thank you so much, Ma'am Yvette Botleg. Okay, and of course, mega shout out kay Sabina Casinio og sa ijahang YouTube channel nga si Teacher Sabina. Din inyong makita ang idang content nga, educational content na adad itong mga stories, magamit na po yung mga leksyon sa grade 3 and grade 4, gadiin magamit sa online classes. Okay, thank you so much sa inyong tanan, and also special mention sa atong mga friends nga mga YouTubers also. Ang kanunay na to gi-mention sa ato ang mga video. Mega shout out kay Jusback Moto Vlog YouTube channel. Okay, thank you so much, Jusback Moto Vlog. Kay Julius TV J Bacolpo YouTube channel. And also kay Ruby Simagala YouTube channel. And kay Michael Bersano YouTube channel. Kay Nigel Boholano YouTube channel. Kay Vil Kabayan Vlog mo YouTube channel. Kay Isel Salo YouTube channel. Kay Jubilats Music YouTube channel. Kay Ninyo Haramilio YouTube channel. Kay Mark Golosinda YouTube channel. Kay Nina Ulayvar YouTube channel. Ako nang insan sa nanay mga content po nita nga pwede ninyo makakatunan. Oh yes, don't forget to visit the YouTube channel of Nina Ulayvar. And kay Jai Hanyula YouTube channel. Kay Angel Man YouTube channel. Okay, and also don't forget also to visit the YouTube channel of Melvin TV YouTube channel. And of course, mega shout out sa ako ang isaan nga si Mama Willie Garcia og sa isang duha ka pong anak nga si Letlet Garcia Gulapa og kay mega shout out kay Letlet Garcia Mercobio og kang An Garcia Gulapa. Oh yes, thank you so much din sa mga agaw sa
sa kanunay pagtanaw sa atong video. And also, may shout out kay Ned Star Cover, hinautan. Oh, ganaan na yung mutang dyan. Tindahan sa Alicia Public Market. O, salamat sa kanunay nga pagtanaw sa itong mga video. Okay. Susina Carias. Oh, yes. Sa isang mga igsoon nga si Rosel Carias, kay Rogelyn Carias, kay Val Roel Carias, o sa isang mga ginikanan niya si Lilia Carias, o si Lazaro Carias. Kinilang salamat ninyo sa mainitong na pagdawat ng pagganto sa luntag at sa istaka. Thank you so much, thank you so much. So, and of course, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Junjun's TV, and please click the notification bell, i-all ninyo para updated mo sa atong mga latest video nga i-upload. And also, please, adawlak taway po ang mga pahinumdom, izawat po. Salamat mga kasunchas. And maingon na lang po, maayong gabi sa tanan, and may God bless us always. Thank you, bye-bye.